Hello manen, kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agsasaro nung manen na drama ti may sagot ita kada kayo ngam sakbay na. Hello kani Jasmine Rivera, Cheryl Wakit, Nati Agustin, kani Imelda Velasquez. Katitayin tayo nga ruden tanggan ti part 26 compilation. Dito drama tayo. Manang Biana! Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan naapod no nagan, tintay ipatangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Bianang, adda pasaway nga anak ko. Adamat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper itilugan nga ibibiyahe na. Awan maururnong na ta idiretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, may stressak iti kapsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo ti agaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran ng agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samat usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor na maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan matmaturog pala ni buyeng. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga roon, naibusan idirabe iti kwartak. Nayinom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saan
manan nga ubing abasay. Uban mat ka di no ngayon na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa'y nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa'y lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Boyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang. Bumulod man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ako may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Wala nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dati nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Boyeng ijay daya. Diyakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, diyakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Taawan mo ti aminin na. Ay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Boyeng. Ay kat nasayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay wan nga ron Uray saan napintas. Basta nasingpot. Anya bakit? Wen alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tinay ta adamag. Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak kao. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak kao. Basta awan no biyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimatla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag.
Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man ito'y adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na, Buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka. Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakdaka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan da manan. Inuman nga tan ti aramiden jay adem. Nay, ada ka mo, Buyeng barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, adto itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko, nagpaskenda ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ta nakaumay ka manan, Boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak Boying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Buyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Ammo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adda mo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, Buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am-am-am ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, barok. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na yung bagday ta. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Ne, agbusbusinan ni Bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda namuak may papan itinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa no pudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya!
Apay ngay, asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Ang mga numangag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pay, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat Maurita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pay mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni Tinang. Huwag tatang, nanang. Nasingpot ni Tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buying. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Buying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni Nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin ah. Apay, awan pa nagtalik mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tiyag kalay sa kantinang ano biyam Buying. Wun ko matatang. ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi ah. Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang ah. Tamapan kami pa iti bangkang talapasan min ti agmulay tinateng. Ala, wunan ako. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagana sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan iti balay na ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambannog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, Nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, Nanang.
Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbamban og balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpet ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti maysa kapadasan, ti maysa kabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napudno na gantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Kastimanti ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakabsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Siyak ti buridak. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki kat timat maisa pa kabsat ko maisa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan da ito istoryak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment iti syudad, Mildred. Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno addamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni Manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo kamay, agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kastaya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito lugar tayo. Kanintap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay na, narigat ti agsao iti patapos, Dora.
Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan, manang. Ay naading ko, ag diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay agik exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak-latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglinget ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayap nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil iti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay kumatlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamenti sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-aram kanyak. Nga oray baloak, tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y oray maysa. Oray hanak nga agas-asawa. Awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible ah. Madlaw mo't ang makaas-asawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong. Sang kaibagang matikasta? Ay katisomot nga mintiag paiswading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat ni mat nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siyak. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akon kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawet ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat na tutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon data diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mat, Hilda. Parehas mat lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanen armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya te mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya.
Sumrek ka, Sayro. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, manong Sayro. Nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sayro. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-ari makin ka. Saan pa'y nga ita, Sayro? Narigat tiyag dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta tiag kasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sayro. Ay, why? Jesus, no anyas tiimbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sayro. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manen. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agte, nagpailang mag... Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na dayta no adda umay agarom kanyak, Sayro. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabaket nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw matya kansyon na. Ay, kita akman itari daw, kati. Ne, matgayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta dahi to'y balay me. Ang oray awan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ni, anyat katkatawam nga, Didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanyak. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Nagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmatch iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbaga da nga rod.
Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mat siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga rod ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sa bali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kitwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mat, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, Manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa papanam! Ha? Ay, si kamat gayam na ita, Hilda. Nadamit lugan maam. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, kwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, kwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit tan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wan Takababain mat no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya aling mo, Hilda. Nadamit lugan nan kahit amo na pa yan kag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may naagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay? Inakman agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo ni Hilda dagiti sotor ko.
Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Katagpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter Armanda. Han ko nga ugali tagagagaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan da gayam di ilugan ko. Kat pasensya kan ano, agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Yala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita skutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, aklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita, agkasartakit din. Apa yang nga kwartak ngay? Kita mumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok pa. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri kakit diya. Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na, hanan ka, apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito imay. Ay, nahusto na itan, Teddy. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta, dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, nagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagit ang aduwa. Liniklikak nga rod dagiti dua kat jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakas numamuan dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello
everyone, at timanan ti gayemyo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat siling, saan napud no nagantintay ipatangatangay drama ita. Kastiman ti kuna ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid, takayat kon ta ginana. Awan anak mi ti asawak, iso adagiti kakaanakak ti tultulunga, ken pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalat ta timpang pangrunak, asinup suportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang ka di airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, inday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina nga siguro ti bayadam ken kuana. Ta kaanakam ba? Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, isila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day, apay, paparanyaw, marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Sileng, iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatan. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oreda kami, ante. Mailiw kami matan kada kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwang arilo diya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanakak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Intayon. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung antay. Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana ba alin? Intayo nga, Rod, manganan, kakaanakan. Ay, antay, arkilam tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya, nagninamot tayo. Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina antay. Kan narigat ti agmaneho. Uray di kan mangta di ti panggasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw.
Aywan gayam, ante. Umadanin, ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay ka... Wala. Mabalin lata ka anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, te. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Saka ito itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling Bakit. Imbatidak mo at iti kakanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray ta damot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intid kun ka dagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken intid kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ituyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Ta dalat tamo para kanyam. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to'y dwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to'y sa rukod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaren. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalala, agtugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo Ay ka, tijay balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nun, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mga lay, jay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kayat ti limagasot wano sa nga ribo lang. Jay nasursurok, ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adra pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdamahan gayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Si ka nga raw. Ta si ka lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ay, ada, Gemma. Apay ka day. Nadala ko maibagak angkal. Importante.
Mala, sumrag ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madama ti panagluto na. Agyaman na kang kami. Right, apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupenta pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus, masapul nga agbalin ka awa, Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanakak. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta at dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karagiti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulun. Datay latan karagiti kakabsat ko karagiti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ha? Alam nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Adtoy. O anya nga ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanogak pa'y kidi naglanglangoy. Manang biting, daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kitaan yung data mabayadan, ante. Ha? Nasurok mat asing kumil dahitoy. Ay, sino ti mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kit dimot. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di na kabaybayan. Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kiso naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante, sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jebang ko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta.
Intaray da ije hospital ti anak nataag fever ka no. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga asit kan bakay. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dilaan. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontraan na kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Tunkuan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, adupay nga rod ante. Alan, agyan kayo di balay. Tada kami timang taripato kada kayo no. Bumakit kayo una yun. Adu kami ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon naklaeng dito ibalayaw. Agbakasyon nga ibagbagamag sila. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Taureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulaken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patig unay kanya. Adan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kanyante, apaong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niya ante, rimwar. Ay, kwa, na kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niya ante, inibus yun. Namin sal mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo kanyante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninambat kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kanje maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito ibalay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagi jay. Rason dala ang day jay. Ala, mapan kay nga ruda ni balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumay jay balayan te, ngam nagipit may. Basit ngamin jay balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang na ka ni Uncle. Sige nga raw din. Una, sige nga raw tagawid ako kakaanakan. Kay naibus amin na kwartamo na di bangkaw siling. Huwag nga raw lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita ta naibusan ti kwartam di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay. Sa dakalaam-am mo no da kwartam. Ngem no awanan kan di na kan pagan anaw. Ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka.
Adi na kabaybayan. Abugan na kamatay. Awan nga rod Awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita na ibusan ti kwartak. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at ka pudno. Ado ti plastay ko ano, agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod Kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Inted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam ken kakabsat mo nagiti insangpet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa kakit nga rod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Cardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay lakin mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latangag dandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, tuy gayam mo, siling. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama, tuy gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Dalia sa napudno na gantintay patangatangi drama itangam. Sakbay na, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dalia, Dear Manang Biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal itinapalabas. Nuapay akasta ti kunak at dangamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray adda nasawak. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti parang ipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Sika ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa da ita. Ken mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wen angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan aba ti tawon ti anak, bakit? Addan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Ken may sa kanayunem ngamin ti magna-magna. Nangruna itagsapa, tapno ma-exercise ka. Ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Siya ka man mati makargaan iti ubing titian na no hang ka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta, Roy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kug no kayat mo.
Gumatang Eh, mabit lang Dalia. Anda tao di store. Ada gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano kasi mang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asim mangpet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami langan na Ay kayo na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Katuwa na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadili ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumot ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso ang mayat ag business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry jay kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. At dayta kamanin. Napalabasan dayta. Lagi pong pailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan nyo ang nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, Insan Dalia? Katkastoy mayat lata. Si kaape nga nagawit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, Insan. Ane? Masikog kamot gaya, Insan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro day ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ah? Ay, ala. Saan mo ta, Insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa'y lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan, nga maglibak ka pa'y lang. Agbabawi ka kit di nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakit pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kenkwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ma, ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, auntie, uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbengan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nilakay ko kenkwana. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nilakay ko. Mala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin amasapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mat nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mau. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. First love ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na, inaklon na pa'y laang. Iso nga, mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain.
Kaya't mau nga idarom na ka. Ha? Way, Dalya. Mabalin na ka nga idaraw, may tikas na nga aramidam. Isungag tanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti maidaraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang kan nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ti mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, sang ka ulit nga ibagbagamat dayta. Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda manan umapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalya, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidde, tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital, bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalya? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, na, kitahag man, auntie. Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie. Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo day ang kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laeng. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rud, tanaladaw laeng, auntie. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalya. Bakit? Di na kan sidsidiran ni insan mga Dalya, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adala te agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayaat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama, bakit? Patyag, nagsikog kan tumutlaag. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ang ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston, ti duwang anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije kaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Di oray kasla, agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong nga umapalda. Sino? Kat asino pa ako Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano. Anya? Ay, adamot gayam sa bali apinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awang pa'y korek! Anya matanan?
No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino na saya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Aha? Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kada nanang kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako ha, insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si